Whaftai molo wa wanoa tawai. Ia o le Falelalaga, pe ona silafia, o le fale, e lua upu, o le fale. Ia, ma le a foi. Ma le lalaga, lona winga, o le Falelalaga I te tonu mea sina, ma mea tauli ma le atunu. Ngangana, lalaga ai le ngangana, lalaga ai tu manganu. Ia ma lalaga ai whaia, ma o tatou matawhai oi. I te tonu a inga, te tonu e kalesia, te tonu whaalapotonga ma le community. So o le Falelalaga Village, e ai le Falelalaga Culture and Education Center. So o le au-aunanga. E ai le afo I le tangata mātutua, ta māma tina mātutua, o le tilo lea I toa tele ana I tina mai o tātou tua a mātutua ua nofu fale. Ua nofo na o lātou. So there is so much loneliness. Ile afo, you know, ia tātou tangata mātutua, ua independent tātou tangata. So o le polokalame le nei, e o mai e lua aso le vai aso. O le aso lua ma le aso tofi. E o mai e talatala noa whaile lātou afa. Mai to ina e whili le afa, whao ngā e ma tofi. Ai o mai lo mātutua ma tina. E ngā lua le lalanga ina o I e tonga, lalanga fala, lalanga ato. Ia ma whai ele ori lātou I o le aso. So o le afo, o whatu nei ma le lua tau sanga talo na whatu ina lea. Au nanga, o le au nanga fauta vai o mātou minoi e ni le taimi nei, ua tono a onga. O le la ua amatalia le afo I ngā luenga le Falelalaga, e avatu lana ia sila pasi. Ilana ia curriculum I tonu a onga, e whaonga I le intergenerational learning. O tangata mātutua. Ia o tonu a onga. Le awa o ina lea ma le whaalau te le ina. Ma ese fo ise metotia ina ia o wina e ma wha amautu wina lava le ngangana Samoa tu manganu. So le pokalame la de na o le amata I le kuata lua le vai aso fou I le kuata atoa e ta o le fōlanga. So we're looking at cultural identity, matala no matamaiti. So whaonga e le wisdom lea ma le tomai o tātou ta māma tina mātutua. Yo le la whaia onga I lo mātua mato ina I tono wa onga ni usila. So o polokalame le nā e le o tausanga umalawa la alua ni tausanga whaile pātou whaalele ngā pepe. So o le aso mua yuni le nei fo I tausanga. O le afa ele whaalele ngā pepe, whaalele ei mea tau lima ma na lalanga le nei tau sanga atoa, ia pia whaamautuina le nā o le nā waenga tamai. Māneia se laupasene Saoatulagi-ole-Tagaloa, māneia I o le whaalongolongo atu I activities po kalamea mo nei matua. O le māneia fwelele o le taimi ia waele ngata ina lalanga, mamamanu, ia mea tau lima vahang whapena. Aore mo fo le taimi get together, whatasi, talatala noa, ia wakul pelo lea, po iesi le akuna pelo. O mea umangai anu e kōra kai mo whanela. Okay, Tyrone, man off time more than also there is something special. Ele mai ngata ua mo le sotolo nei o mei mai le matanga wenga o Stats New Zealand o te lole o la smolmuli nei santa la nol pokala me manuel tai aso molmuli nei town fatu mineta to form for le mo tusinga ngo Tyrone te fia sa no fa molmole fa tai mo le avano fa talo fatu tatu nu. For statins here for the census, on the 3rd of May, today is the last day for our collectors team to be outdoor knocking. They finished today, so paper forms are done. We're all gonna push the tusinga ingoa online now. So if you haven't done your tusinga ingoa, we still got time, but we can do it online. It is important for our community to be counted. That's why we'll be at Penina's event that's happening on the 6th of May. So for our community to come together and if they haven't completed their census, they still got time to complete it with us. Right. Tyrone, there are still people asking, what is important? O le ale taua o le tusinga ingoa pe ona fai tono New Zealand and fai so son mai fa mole aus.
Yeah, so ole tusinga ingoa, it is important. It's an official count of people living in Aotearoa, New Zealand. By taking part in the census, you're making sure that our service, even our community, funded for our number of people living there. The data is to make the decision that impacts your family, your neighborhood, the hapu, the iwi, your church group, and your youth group. It is important for everyone in the country in the census day is required by law to complete the census form. It is important for Māori Pacifica people to take part in the census to ensure they are represented in the census data, and that the future decision that impacts them. The data is not only used by the government to make the decision, it's also used by our community organization, the council, business, to make the important decisions too. So yeah, so it is important to do our census, and that's what census is all about. Tai lava la sunga Tyrone yes ta wa tere vanga le pe fa so fo ile po ka me malo le tai au Saoatulagi-ole-Tagaloa Penina e te fia fa popo wa ia tele lo ke lo nga nai matua o male tono po ka me Falelalaga ai u fa ku mala ko forms Tai lava tavaya no sina fa popo tu lava ile sa noanga Tyrone ole ta ole nei tu singa ingoa ina ia mole vai ina le amle tu faina resources o alanga o ama fa manuianga o lo maua te tono nei atunu awa ele mafai nei lo ele malo e fia tangata faita wa fai no foi tono o okilani saute e fia tangata Pasifika o lo no foi manurewa o le ale faita wa fai o le tupulanga o le ale faita wa fai o tangata matutua o lo no foi le vaenga so ole ta le na le census ona patu lo le data le nei ona tilo o fea la le vaenga it's ta una telele tupe ta una allocate yai o fea le vaenga it's ta una telele fa mafa le malo e ave yai le vaina o le nei o vaenga tau tupe ina ia maua o tatu tangata fa ta inga so te leo tātou e pe inofo nei vaenga nei o South Auckland o tātou fale mai whai tū malo o le komido moa e alu lai te ngase pe ma le koe kiki lima i le fitu i tū lai te nofo ai le emergency ona ele o lava o tātou fo mai matau si mai ele lava ia moenga se i tū lou so e te le e ova atu ma le tolu se lau miliona le funding na misi le mido moa so that's the funding hole that ole afianga le na ele to talent e maua lalo le faitau au fai o tangata ele na Samoa tangata na fa atumu la to pe politici ngai ngoa so o tata fa bela e foi a meso a onga e ke le sho te ke le misi o fai a onga o le mela o tupu o le bo recruit mai ya tunu i mamau o mai fai a onga i tonu ni onga ele o lava so o le facilila a fa pe ele engage tātou ma fa atumu ia i mamala malama i le mafua anga o tusinga ingoa ia e fa afela ona iloa mai ole census o pepa nei it's always a question about privacy o ke le manga ai loa me el malo ma ko fa ma nga peto o fia tangata i tono matou fale your privacy and confidentiality e matua e pui le lei e le avea fu le census New Zealand no fa ma le IRG they are the immigration they are the olimia e avatu and it's always a question who has sovereign over Pacific data and I really want to touch on that ole afo e te tau ona umi e tātou o le taimie e whai ei apalaia a afuia e kalesia community groups ma mena moa onga le ei le data le mawhauna whai atu tātou i le vaenga ei le whaasosoanga tupe o le whai tau au whai o tangata mātutua le pito nuu le nei
So it's a taula ona allocate mai o tātou resource e whata tau le whai tau au whai o tangata o le tā ua le nā o le ma malama lama tātou o tātou tangata tapai e malama lama ma fia pe ai loa le mafuanga ai se a mea leina whai o le tā ua le nā o le vava ai le Falelalaga o le opportunity lea e mawhai ona au mai le census tono e kalesia a mai le wale mea o le practice masani ya le census o le tu i pusameli ia ele mawhai ona e sau no e se pusameli ele se fofonga o le pusameli ngalo laku aku ia ntatou pa ai leo pepa le census ia o lai lunga le pusa aisa o lai papalu ai talo mawhai se i tulo so ile afu and I think it's our responsibility ina ia malama fa atumu tātou pepa o ai fa atumu pepa a mai ai le pepe se ia o le tangata matua so o lea o le awhai le tātou event le asto nai kai tono le ho o mai ainga o mai fa atumu o le fa Samoa e ia le online o le ai fo i pepa print mai e te sosoani le census ma le Falelalaga village le fa atumu ina o ia pepa mo le fa mamlama ta bai fa Hello, Fafte Lava, Saoatulagi-ole-Tagaloa Penina Ifopo. So sorry, Tyrone, si ofisile trafa mole olo ye tangata. There are still people claiming their rights. Liona refuse. For if atumala to forms. En fena so san mai fa mole Tyrone uso ile tulanga le yaisia ya tatawul tangata. E mafaye on a refuse il fa tumino ole form. Fa mole. Oh, if they refuse, they refuse. But what we're trying to tell them, like what Penina said, is educate our people. That why it's important. We do have people coming into us and saying they don't understand, they don't trust the government. But everything we do is, it's all privacy. Once you get it, fill it in. Everything's private. Put it into the system, your name just becomes a number. So it's just counting our people, especially our Pacifica people and our Māori people. We always get that question. They always come and say, "No, we don't want to do it. We don't trust." There's no trust in this. So Okay, Tyrone, let's see la famol mole. What happened? Olala me tupu pe ate wale fatu mwinel formal tangata pe matula storu nei ome. This. Like what we said, the paper forms is the 3rd of May. There'll be no more paper forms, but we gotta push it online. And we're gonna try and do our census online. There's still time. We can still do it. We just need our community to be counted in this. So like what Penina said, if only 43% of people are doing it in Manurua, only 43% of people will be getting that funding, but we need more than 43%. Okay, is it sala pe ale fatumino al form, Tyrone? Sala, well, there's fine. How much? To be honest, I didn't talk about the sala. I didn't talk about the fine. I just want our people to be counted. Yes. Okay, good one. Saoatulagi-ole-Tagaloa, it's 5,000 mile manga tawa. Ya walang kedo kako. Ya tanga te Samoa from or mato ya te tau. Elefa kuminga nga forms. 5,000 mile Saoatulagi-ole-Tagaloa. I think ole ia te tau le nā pālangi ole ia te tau le Samoa e whai lunga ole wāwhea loa. E whai lunga ole mea te tau na whai a le wa ai atu e ila le teimili nā e afo e le whetau e ile ia te tau pe a iloa ole mea te tau na maua ina ia penge whiki ai lo a inga ma pene whiti ai ta ngata lau tele. So ole tua lalo atu lava Samoa wha atumua tātou forms. Ele ngata o pepa ole afo malama ai ia makan whai ngā pāloka. It's always that negative thing about us. Ele whaatu o whai mea tu te whaatu mtai au ia ngā pasi a lea ona toe whaase a muli loa lea ile tangata mai ole le ai ngaluenga neva ai ngā whai ole a fiu ai whai ele ni me mau mai ia ele whaatu mua le pepa ele i so leo e tā uai o lo leo i afo e whausia ai tu la fono ma policies e taita inai ia tangata i tono nei atunu. Okay, lele Saoatulagi-ole-Tagaloa Fafte tele lava mo nei tai Tyrone. Also, final words from you also. Taua te whamanatu tatu tangata 3rd of May le so la se molmuli mo fatumino form. 3rd of May is the last day to fill in your form, but online
We're going to keep going till the first week of June. Nice. We need you to be counted. Yep. We need your voice, and it's not too late to be counted. Tai lava. Whaftai uso, whaftai mole nei tai au. Saoatulagi-ole-Tagaloa, e se maanga mulumuli fia sau noi whamulumone whaumali tātou. Yeah, ole awal laso tolu nei pe on fai atu laso tolu e whaangatai ia le tulafono lava ia ma le not tulafono le process le census tono al community o le aso o le watu mai tātou fai le awala o mai le aso nai le I whatu mola o pepa awa te popole o mai uma le ainga le aso nai a mai matina o mantua le sao tina le vai aso fo o mai le la fai e Falelalaga kako breakfast tato malu tai au you know it's se fena tu pe whata wele se whangu mangongi ma se pala utu tina vai aso ai o mai le ainga o mai e whai le tato malu tai au breakfast o le spot prices giveaways for Mother's Day mai me alofa mo tina o le whai tato sumpa o le whai tato a whapele whelo tui o le MMR atamaita o le MMR ma le fulu le o special fulu e mawai fo ile au nanga ile na aso o le a mai services ngai under one roof e awai nek to e alu se o tato so breakfast this Saturday mata leiva se ia o ile lua is all day breakfast tato tau le lua ile lawauli se fulu fitu Palmer's Road se Matariki Glendon Recreation Center I le matou pito nui Glendon e Manurewa pala au mai pe foi alulunga o le Falelalaga Cultural and Education Center Facebook ia na vala au mai lea ai whaatai tele lava tabai mo matou wawanoa manuia tele whasausaunga nei se alof o ngā luenga I le tautuaina o le tātou atunu whapena whona mo mole atu alo whaanga I tina mata mama tutua nei seo sungai whawhenga inga ia me whasausaunga ia manuia le nei aso ma ona taulu manga whaatai lava. Whawte tele e Saoatulagi-ole-Tagaloa Penina Ifopo. Thank you so much. Whawte tele lava mo le teimi whauna mai nei fo I teimi le tai au. Le sunga Tyrone Falasia whawtai. Tyrone, what's the website if I forms for the census whamul mole? Yeah, o le website le census.govt.nz census.govt.nz and then you can do your forms online if you need to. Okay. But yeah, we'll be still out there. The community engagement team will be still around. We got Saoatulagi-ole-Tagaloa, our regional manager, Tutuvake, our Tarapetero, Rachel Tupo, and Sunny Wilcox, and myself. We're still in the community from Mangere all the way to Franklin. Okay, Saoatulagi-ole-Tagaloa Penina Ifopo, whawtai tele lava mo le tai au, Tyrone Falasia, whawtai mo le teimi manuia lava whaiva o le nei asolulu. Tai lava.